ini lah. Apa ada pani ini yes pen bina atau pipi tak buserongha ten rongha rising inlay jeep rongha nondo inlay aksara tipi kajen lekhe hai terang tangbra inti borsing lekhuti nongking inti dancing kaphat Gajendra Kapha, Sonasi, Sundara Toki, Jitan Toki, Promila Intipi, Puya Intipi, Allah itulah ben kita ram tumang nang tungga. Dak este Sapa Timon? Sapa mana sapa lain? Speaker deh. Ya pasal yang Sapa Timon, mereka tu is Finance Secretary, Dopani Sese, FPTLC, mereka tu kok, onu zonai su amar monso tahi bawa. Ya pas. Je High Court, Supreme Court, aloya tum leke ho kali. Bakar bianglong tekser reser abang fubang piatum leke ho kali ame thang si katipu ne thek nai re nai lopu kar bietum aron barin atum do thekere pupu hai thekere to ame thang si thekere pupu chakrong sita non bang aphan je kes ko ben pemena yi pa thekere kali bang van kai ta mentor bang aphan mentor pen koson si awak pran ka pehino dakjima koson si alang pan aceh thei ka pithiek jima koson si sante ka pijut kok jima la sora thekere atum pina la si pini kar bialong ara tum chini monthi par 6 bola so ka thekere ke khai si siang bo kachar bo dia pan si na pan ke than ke pa bang hu khai yan janang bo kapachelang silat dia pan bola so thekere si mancho Deopannya konsensi APSLC laben Kongres ex Mondola Presiden lo Sondro Teron rong darong asar alang li tim gatok be saphai inti pen chenglok Kongres laben APSLC pangrum pet don bharok ho raisi abang tuang pietung Kongres laben APSLC ki ong dunga phai bangke APSLC bangke don bharop tira don pikara frog atung bangke APSLC lo laben ke don phokera dia bangke don pikara pho bangke la bangke Kongres lo pangrum pet pen don bharop pora isi abang fubang pietung APSLC lapen Kongres pen COC BJP party long na chapok don lo leaders ke APSLC ke apari Sondro Teron alang lige rong asa lapen ke alang lige ex APSLC president la pin pen ke alang lige BJP lo lapen sapai ingi alang lita finance secretary lo alang lita me pini APSLC pen COC pen se BJP party long na chapok don lo lapen pini pen dak dia pania konsensi ke betai pilo son sai ke deng kapre ka political party pen COC pen BJP party long la so ke deng kon asaing deng non pen betai pilo na tum chinna ko la dekane si MP election det pe la song bo kar bianglong west kang bong pang pet long tina konsensi nanga join le APSLC Congress la SC ang pet pen abudar sebang ke suri ar alaksi lagni rekail ni tum ladak party long laso itu kala khateng pen pulong te itu ka hisab teng pen pulong te lagni le la budar sabang ana party beleg party pen APSLC Congress pen SC pen BJP party long na chupa STS ke kota judel
jitu niki dak ST Hills pa ST Hills aprang dak kondak 1% la soprang da join director medical pen ke interview kolol bolo masih jitu percentage 5% la so jitu niki ST kota la bang ke juko karbi ma juko ma dimasa tala la pen ke pala dak BTR long da juko sita non ki PG ke ST Hills reservation ba bang kala dak jitu percentage to pala so percentage ba la so ningkani singbong medical department long tarku kol uang masih ala 5% na kota bang ke juko long la so 5% bang ke sita inglong sotum si ongtung atum ke ya consequence kontak lo la ongtung tum ke inglong sotum si goreng marsai lo